Bismillahirrahmanirrahim. Basmoshon terikam ge niyume minwar kurevi Allah hamdu kura. Emme rivetikamaayku basmoshon terikam genguluvi miyumatuge nabiyya kavitu rasula Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya salawata salam levun edi dua kura. Mi salawata salam ga ekleg faanuge aalunna ashabun shamil kura. Komme aharege April mahuge saadavana duwahaki divehi bahuge duwas. Vima divehi bahuge duwahuge tahuniya tiya emme ha beflonna aris mikorani nuhanu loebba ihtirama eko ehen ahartake keve seffaden miya harwes divehi bahuge duwaha khasa shiare divehi bahuge academy wani kandalafa egotun divehi bahuge duwahuge shiare kamga divehi bahuge academy ge memberun nimmawafa wani divehi bahun visnama divehi rajyege lafurage waraggina kudinna divehi veshiga himene waraggina bawettaka divehi bahun kiya nanta nege kami qabul kuranjehe hiti hakigate ege terega gasgaha gessa masmaha messa maamela melige bawettan himene adi minunas divehinge masekketerikama e masekketta kuruma gengule aalattaka kiyane divehi nantaka geeteregeya badigega gengule samana kiyane mat divehi nanta bodetiwamun anna divehi darinna nenge dannawan jeheni ladwetikama ekuga mi kivegen kurimati wegen ule masaleetto dirasako ekan hallu kuruman oy magaki kobato bala ekama masuluwa faratakun ekankan hallu kuruma kureven huri kankan kuriyan eba gendawa ehen namaves quran huri kankan adi wakin maagina iswedennevi baataka kiyane divehi nanta visnuman nas divehi sikunditakuga harlafa hunnanjehe divehi baskoshar divehinge sikunditakum fohemun annakami hakigate bahuge bayin ustazum vidaluwa gotunnama divehin visna kudi maduwejje amudun divehi bahum visna kudin adi ma maduwejje timage hituga ufede shuur faseha kamaiko anekaya divehi bahum faal kurumaki datikamaka vejje takeccha kiyane divehi nan timage sikundiya nuisnigen ingiresi lafuz beenun kura kudin gina vejje emme aadaage takeccha kiyane divehi nantavves nuvisnani hama negeni badaluga faseha kamaayku ege ingiresi lafuz visnuman aade jazbata shuura khiyal weshama kollani faseha kamaayku ingiresi lafuz tan himanage eheni visnani nuata kudinna visnani divehin nennu ingiresi bahum derakamuge kolenne divehi veshige takeccha kiyane divehi nanta divehinge visnuman awmaki muhimmu kame ei ege sababun enaya divehi vetta medu veve lobi ituru waneti etaketige terein divehi rajya khasa taketi deneganavi e khasa gadaren ufedeneti divehi maha divehi gaha divehi ma wakikuram faseha waneti divehi mahuge divehi rahaya divehi gahuge divehi mewaya divehi maluge divehi was divehi inna ma bodavs gayave venati ehemvima divehinge gotuga tibe divehi bahun visnama hingawa miyaharuge divehi bahuge duwahuga azume kandalama hingawa bodati mihun mamma bappa adi simmadar komme divesse e divehi veshige takeccha divehi masakkettaka e masakkettaka kiyane divehi nanta divehin visnamato hamekani visnawani ennu divehi sikunditahuga divehi nantan harlavamato eafahu e lafuzta beenun kuravamato hituga ufede jazbata shuurtavves mad divehin faal kuramato erun divehinge divehi bimuga uleni divehi bima divehi basteke lobiwa divehi bahak gadar kura divehi algonge duayaki divehi baha divehi faskandu deke lobiwa divehi derin ufedun divehi baha adavure fahimadamaye minwar kurevun ami wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.